my brúne se fáis an dú. Ó, dé bheith a géirí. Ha lá ní sacet dé bheith a géirí. Ba gut ba bún bhí clod. Dé hacet ní rá. Ha mi dili, cheile is sacam crusan a rain me. Channeal sin maci lár, cemar a bhí sí sacam nach bíú gut se ríist. Chenurin jo a rain me a horste ras, ach surin jo gealltainn a horstút, nach díon me a leis go siiri. Kerst, channeal mi íte táiste, agus channeal seo seachat háast. Há fortanach nach dúk seo na sache, féimi tú do gealltainn a chumal. A bhfuil a thuileú ceircí lár? An dúrú dat a rasbun a ddíchan ar a rainú orra. Húr, haníile a coit tro bha, ha féimeach a dir opralánta agus ha go má cosco. Bí a cosc mú cúcad míl an áit. Ma chneach sa hánig! Channeal etiquette mar sin acham? Dé bhí sa tachars múr na cheile a féin an opralánsa. Haníile a coit dóchasach ítear ach hanúran jo a grála cíns dého fat a bhí éiche irácail. Dé ha mi doli ianú, cheile me a géirí gan bú mari a basavach, a cheile etiquette mar sin acamsa. Cemar a surin jo etiquette ein? Well, ha mi mar gutch. No, chenurin jo sin a ianú. Céinnig dé hachar an tudas me dhéireach, bheit mi an bríseach dúil uamhsach mari agus go birin jo sin a ianú ria a ríist. Ach cemar a dhéabach í amach? Kerst, an is seo an rút kerst a ianú? Well, ha féimeach in an etiquette, basa hí mari as inis. Kerst, hit me sibh ila cáil an dú or ha féimeacham ar na scílann sádaiste acah. Dú a cíalthg. Cosánna hasin á. Or ha féimeacham ar etiquette agus lua. Channeal sin na clúnjin bhit fat na bliana, cosánna ha géirí an etiquette. Na gaf droch mu sin, a bheil sin dul gam chuiteach. Dé an Tághadh an isis. An banca. An banca! Bí an etiquette sé dhéime sin acam a dhéichú. Ha mi dilich a channeal rain san bí éile acam. Chanúrin jo do chail. Féimi mi an gealltainn a bríseach. Ha min dochas gan torstú meachana seo. Tuesday. 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 Tuesday.